bavuze igihe bariko baramya ariko none reka bivuge turamirwa bivuze simbani mukaba twavuga byinshi ubundi twese twiriwe mu materaniro nta bindi byo gukurangiza jewe n'ubundi nimwe zabyinda jewe n'ubundi ibintu biba bifite yaje cyane hari geza ndego twadusengana kabona aracyari kure kabona kamureka gusa ngo mbanze ndinde kuko utangiza gutyo yotaka ntamenye ibibaye ni ukuvuga ngo aya mategeko iterane namwe yo mwateranira mushima Imana ko twongeye kubonana uyu mugoroba. Haleluya. Amateraniro yabaye mu gitondo ni ku nyungu z'isi si inyungu z'ikanisa rimwe. Ibintu Imana yaduhaye imbaraga yadushizemo isi zo gusaruramo twanezerewe turaruha turinjira tukaba tureba ngo gusa Yesu yavuga ngo kandi tuba twinjiye igitaramo cyari cyatangiye hano tukaba tugiye kukirangiriza mu ijuru. Ni ukuvuga ngo abacu bacu baragenda ndabona ngo ni uko jewe burya anasaza ariko ndeba ukuntu uzoseruka muri Mbarara nta bana nazanye namaniruka naje ndagenda kanamba kuboto iyo baguye ndabazana sasa umwanya wose tugiye gutarama nawe Imana yagiye ibikombe bituka mu buzima bwacu iwotaramana wo guterana imbaraga numara utahe uko wari umeze. Satani aba yakuriganije cyane ni wageze watanze umwanya wawe n'igihe cyawe Imana igomba kugira izindura mu buzima bwawe kandi ntiturebana mureke duhudumiye ibintu zonyine Imana hano hari imbaraga zisenya ku gikombe. Abacuranzi Patrick aracuranga aruwe yumva ku muriro umwaka Dawudi yinjire aruwe Dawudi aruwe nashaka were turamusengera zuke kandi ijambo riravuga ibintu byose birabacana kandi tubikora mu Mana wumva utakubangamiye. Nta muntu urambirwa waje kuvuga ngo noneho barengesheje nawe uragera ibidusaza nawe biragusaza. Let's march. Hallelujah. Amen. Ari kigirwamana kubera ko abakristo bateranye ariko mwese murasa n'abari basariye muri makanisa nama uko ndabona amahano iyo wimwe n'ibitero aho. Haleluya. Ni ukuvuga ngo tujye gusa imbaraga twese hari ibintu bikugenda bituma utagera ku masezerano yawe utagera ku mugisha ibintu byakunyaze impano zawe ibintu byakumaza imbaraga n'ibyishimo ibintu bigenda ngo urafite ifaranga ukagira ubwenge bwo kuzibona ngo ntiwamenye uko zashize. Ako ni akagambane k'abadayimoni ugomba kuzumenya uko ifaranga zashize. Siko turanga
abatekinisiye bose bana bazanye bijyanye na satani
turabwira Imana ibikemuke. kandi niba ari ibyuma babihindure, hari ibyuma biri mu makanisa bitabikora zokora gahunda zirakomeza. ariko umunsi ukuru ntazi n'abanegera ndabona naje hari inama padiri uri negereza akazi karatanga turanga inoti okay ko urumva agiye guturanga inoti ibiri Dawuda we yamugeze Dawuda Amen. Agiye kuriduka ibigirwamana bitatu. Ibigirwamana kimwe tegera amakuru. Tegera amakuru neza mumenye icyo tugiye kuvuga. Agiye kuriduka ibigirwamana bitatu. Tambe ni ikigirwamana giteza ibibazo ubwoko bwacu. Ayandi makuru maremare nuko bimeze. Ikigirwamana cya mbere giteza ibibazo ubwoko bwacu, kandi gishamikiyeho amashami menshi. Kirari dukubunye kuko kera ibintu Imana yerekanye. Icya kabiri hagiye kuriduka ikigirwamana na kibale yakiriye igiterane kingana gutya. Haleluya. Ndabaha ibimenyetso turavugira hano. Ibimenyetso uzaza uwa mbere ugiye gutaha urimo azoza kuzuka iwiwe mu gitondo, azohasanga amaraso menshi y'ibintu bahabagiye. Ni urupfu ruzaba rusohotse muwe rwari ruteganijwe. Uzegere abashumba babo nk'abangahe bababwira amakuru, abashumba babarambike ibiganza bashima Imana. Ahubwo bari munuka kuko impamvu z'umutekano wabo siko kwiza. Abo bagiye gutabara. Ikimenyetso cyabo ni amaraso bazokingura gutyo bagasanga ibintu batemaguye amaraso. Ibyo batemaguriye azaba mu maraso. Ubwo rupfu tugiye guhagarika mu bworo. Ubwira kabiri. Haleluya. Hari amafaranga umuntu nawe bazabajyana amafaranga buri gihe. N'ubundi yogambaniwe n'ayo mafaranga. Ayo mafaranga hari ifaranga agiye gutora muwe nazo tugiye kuzamagana iwo wenyine azitoye. Tunaona ko tamu mwaruke ngo tuzumutorere iwe wenyine azitore. Ni ikimenyetso cy'amafaranga ye azo umugisha we bari barishariye bari bararwanije bigiye kuja kugonga. Kandi wagatatu. Haleluya.
haleluya. Wa gatatu Imana igiye gutabara ubunyine muri iki gisimba abona kuvuga ijambo ndahezu ubwiriza kera ibyo birangiye. nawe numara gufata za faranga uzegera abashumba basengera, nuzikoresha batazisengeye birakureba. zo kwamazinika gutya ukizifite uzazifate uzeza abashumba basengera, ibintu zawe bizaba bihinduka mu rugo rwawe. Ibintu bizaba bihinduka kandi akibare yose umenye ko iwawe byahindutse. Ndio hari abana tugiye kwinika kigirwamana. Imana yarabivuze, abana babiri Imana igiye gukoresha ibitangaza bikomeye kandi baje ari inkunga z'abasanzwe baruriho bahoteli z'abayuda, baje ari ibitangaza kandi ubwana butoya. Tugiye kubwimika ubunyine kandi nabo kubw'impamvu z'umutekano w'abadayimoni, hari umutekano w'isi. Umutekano w'isi usanzwe Museveni yarawurangije. Umutekano w'indi w'abape nibo tugiye kugira mute, abo bana tugiye kubimika. Amen. Amen. Kandi abo bana bazokora igihe gito cyane, bazakora igihe gito bahite bahamagarwa basohoke hanze. Bazama basohoka imiryango yabo bose bamagere, ariko iminsi bazokora hano muri iki gihugu Imana izobakoresha itangazo z'ukwezi. Turangadaho n'izo bintu tugiye kuridura, itangatu cyose ukuridura n'ukuririka.